Kita chillin'. You're listening to Chill Chill Party Podcast with your host Edi Hassan, Hakim Nasir, Fit Rubai dan Rico Viko. dan juga Asfa yang tengah on the way. Tak sampai. Alamak, kena electric shock. Selamat datang dan selamat kembali di episod seterusnya dengan Cici Padi. Okay guys, kali ni kita nak berbual kosong lah, berbual santai, berbual kosong lah. Tadi orang empty kata talk. apa? Dia punya nama Queen apa? Queen Colors. Dia punya putri, dia punya kan. permaisuri. Langkah Ratu suka. Hijau. Ratu Hijau. nama dia. Hijau, Ratu Hijau, hijau, green. green colour. Green. Ratu Hijau. So nyanyi Roro Kidul lah. Bukan lah. Cuma Hijau dia. Okay, kalau diberikan peluang kita kali ni kita nak buka topik yang tak payah nak research. Just whatever we know in our Sentoy. mind. Dan juga sampai-sampai lah, sampoi-sampoi. Sampoi. Pasal nak cakap ni, Takap apa? Takap cakap. Cakap. Nak cakap ni, nak cakap ni, diberikan peluang lah sekiranya korang ni jadi pemerintah lokal. Kita berbual pasal Singapore dulu. Okay, disclaimer, kita buat macam gini bukan nak jatuhkan ke nak apa ke. Tak ada. Kita nak buat ni untuk entertainment saja. Ni kira kan macam topik selalu orang berbual kat kedai kopi, Yes, kat bawah blok, betul. lepak barbecue dekat camping. Ni lah topik-topik yang betul. akan dibawa. Betul. Rokok kat bibir tak pernah tak like-nya. Kau tahu, shout out to Rainbow. Shout out to Rainbow. Rainbow ni Maliki, kawan aku. Oh, Dia dia kan yang pergi- dulunya advertisement Rainbow. 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 Mama itu ikan lohan punya ni lah Syah. Ikan lohan punya advertisement lah Syah. Aku dengan arwah adik aku suka Syah. Rainbow. Mama like Rainbow. Dia ceritakan aku, dia pergi skate dekat stadium ke apa, dekat National Stadium, dekat daerah skate park sana. Aku tak tahu dekat sana, daerah sana. Ada kat belakang. Dia nampak dia orang ni tidur, dia pergi skate, rokok masih kat mulut, dia patah balik skate, rokok tu masih dekat mulut. Kira steady lah tak? Tak like ah. Tak like. Macam mana dia genggam tu rokok kat bibir dia melekat. Tu kau cuba kau bayangkan. Aku tak tahu macam mana nak brain sah. Dia bila ceritakan aku cerita gini. Ya, aku tak boleh bayangkan. Aku tak, kau tidur buat apa? Tak. Kau mesti practice juga kan? Tak ada, dia bukan pasal bibir tebal tau. Bibir dia tu boleh melekat dengan rokoknya paper. Macam mana tu? Tak, aku tanya dia, tidur straight ke tidur sengit? Dia cakap tidur sengit, tak jatuh lah. Aku tak imagine lah. Okay, let's go. Okay. Diberikanlah peluang kau sebagai seorang pemerintah. Bayangkan, okay no offense. Sebagai pembesar, bila kita cakap pembesar, kau boleh nak imagine kau jadi sultan ke, kau nak jadi presiden ke, nak jadi prime minister, up to you. Diberikan peluang sebagai pembesar rakyat negara Singapura. Apa yang kau akan implement the first thing? Yes. Dia nak deng. Siapa? Aku dulu pergi dulu. Engkau lah. Aku Mesti kita Rico Vico start dulu. Kau nak duduk macam bos? Siul lah. Ni aku dah tengah selesa. Yes, Sebab tu go. dah lama Tengah tak selesa duduk yang kan. aku attack ni. Alamak. Apa Okay, go. Antaranya aku rasa free transport for everyone lah. Free transport. Okay. Tak payah nak tanya kenapa ni semua. Biar let him exercise his own creativity. Okay, go. First thing first, kenapa aku cakap free transport? So that itu sengaja. Okay. Dia untuk kemudahan lah, lagi mana-mana semua senang. And also let's say for tourists who come here, diorang tak payah fikir-fikiran nak beli kad, beli ni apa semua kan. Free transportation for everyone. Baik. Walaupun it's impossible, tapi aku rasa Tak salah. boleh lah you know, adjust sini, adjust situ lah. Pasal ideas ni is free apa. Why not we make full use of it lah. Alah je. Yeah, maybe not today, maybe tomorrow apa. Shout out to aku punya someone yang aku look upon. shout out. Yes. Look Okay, upon. Fit, kau pula Next, apa kau. pula engkau sebagai pembesar negara, apa yang kau nak implement? Aku tak nampak muka kau saya depan kamera. Saya dah main cak-cak saya dengan kau. Aku of course mak kau the dah first balik, aku punya standard, the first thing aku akan buat standard ni apa, free education. Free education. Itu yang number one. Untuk semua orang lah. Untuk Yeah, semua, Untuk locals, rakyat locals. rakyat Singapura je. Locals, because Baik. why you must understand kadang macam aku did mention earlier, did mention our episode together before. Ada orang nak belajar tapi tak ada kemampuan. Betul. Have to take loan all this thing. Why must you take loan when It's supposed to be free. it's supposed to be Yes. free? Kita local
kita local apa. Yeah. So why not, kita punya local Myanmar pun tak banyak. Local atau ori lah. Out of 6 million people, nearly 6.4, 6.5, only 2 million yang betul-betul local Singaporean apa. So and tak semua yang belajar apa, tak semua yang belajar. Ada yang orang tu. So why not all the student yang local kasih free education? Free education. Because why banyak kita punya education is high standard. Orang luar banyak datang nak belajar dengan kita. Then kita charge them lah. Then you that to offset kita punya local lah. Because why dekat luar negeri pun sama apa. Sama. You go to UK, you are foreign student, you pay more than the local. So why not we do that? Betul lah. That is the number one. Other than that, perubahan lain-lain I don't really see because actually we are doing well. Of course, there's not all government are perfect, and we cannot please everybody. Betul. Mesti ada macam benda yang okay untuk kau, tak okay untuk aku. Betul. Macam another thing, people say, why not we tax the Rich. then there's another reason is maybe I tax the rich more lah. But we must understand kalau kita tax orang banyak, diorang tak nak datang sini. Maksudnya diorang pergi Dubai. Tapi Dubai pun tengah perang, diorang tak boleh pergi. Diorang pergi orang kena. So if you look at the bigger picture, kalau kita tax diorang more, diorang tak datang sini. And we will lose out on that also. So we must think of a way to balance this thing. Technically, alhamdulillah negeri kita okay, our pemerintah okay. Of course like I always kita mention Tak ada yang before, perfect. tak ada yang perfect, ada cacat celah. Okay. Bukan nak kata aku back government 100% tak, mana yang bagus we say bagus. Betul. Macam kalau orang yang kenal aku, orang yang tahu aku, diorang tahu aku punya cara pemikiran macam mana, and how I how I view and how I approach kita punya so-called kita punya politics. Betul. People who know me tahu. Fit is fit lah. So macam this is my thoughts lah. Engkau, Mus? Terima saja. Aku nak Tak ada lah. Kau jangan nak main game easy terima seadanya all of the above. Tak ada sekarang. Go. Aku dah ada fed up je. Setiap kali aku tanya dia soalan. Kau cakap pasal COE lah sikit. Biar ada fikir. Sila. Come on, Mus. Do your COE thing. susah lah. COE susah lah. Itu out of the contact. Okay, biarkan Okay lah. lah. Tak ada. Kalau betul if you talk about COE, Okay. pun susah. Pasal apa kalau tak ada COE, kita punya negeri jam macam Indonesia. Lagi teruk. Sekarang Pening kita kepala. jam. Terus dah jam kita gini. Ini kita dah bingit. Tenganga. So macam apa? But then if you say kalau kita improve kita punya public transport lah kan. So we don't need cars. Maybe you can do that lah. Tapi cannot lah. Somehow or other when you need a car, you still need a car. You're willing to pay for the high premium. So if you willing to pay, then go for it lah kan. Macam but then like I say, macam kita kalau tak control CEO so kita akan jadi rabak. satu perkara yang Another susah. problem also. That's why this COE is to control the car punya ni Population. For me is healthcare lah. Basic affordable healthcare to Bukan kau baca komen orang cakap healthcare kau cakap No lah. Okay, baik. Daripada otak aku sendirinya. Macam kita punya healthcare is better than negeri-negeri lain. Of course. Tapi of course the cost is driving the cost is expensive lah. But then kita benda grateful for our country for healthcare pula. Apa-apa kita nak sakit ada ubat. We can go through the channels the lah. channels lah. Dekat Singapore ada. Betul. And even orang luar negeri pun datang Singapore for perubatan kan. Betul. Banyak yang aku dengar. Mu cakap orang mu apa? Okay, akunya banyak, tapi aku choose the main yang apa aku sekarang prioritize adalah health. Jadi aku akan stop all this franchise fast food datang kat Singapore. Gila Tak boleh, aku foodie, aku suka Aku makan. tak kisah. Korang kalau nak makan, Oi. korang makan barang healthy. Jangan nak makan McDonald, KFC, Pizza It's Hut. possible. lah. Tapi nanti macam rabak loh. Macam ibaratkan kau stop rokok. But if you talk, but if you Sabar, talk, kasih aku cakap dulu lah kan. So aku will aku replace. bakar. Sabar. Hey. Aku will replace Bilik all this parlimen. fast food. Aku will replace all this fast food dengan organiknya makanan, But healthy. organic punya food Mahal. mahal tak Yes, pasal. mahal. The effect, the greenhouse effect is still the same. Betul, walaupun dia mahal, tapi kita dah kaya. Dah kaya. Kita stable apa. So why not we invest on our health? Actually tak payah Yang organic pasal lah. itu makan. Nombor Okay. 2 is lifestyle. Siapa yang tak nak lari kita belakang ada timbal. Aku pergi mampu aku nak bawa Dah becau. macam Kim Jong-un siul. Ini aku punya time masa aku Bukan nak komunis ya, perangai Aku komunis. nak
Siapa yang tak ada Tak tembak? relax. Tak ada tembak, aku pakai ketuk besinya dari belakangnya. Kau lari. Yang tak boleh lari aku suruh merangkak lah. Indonesia tahu But kau exercise actually if you see properly, kita punya negeri pun ada macam promote health. Yalah. Dulu kita ada apa? HBB. Dulu kita Singapore ada workout, Singapore workout. Singapore workout, Sekarang yes, apa? yes. Sekarang macam you walk, you get free Betul. ni lah, voucher lah. So it's actually a good initiative lah. Betul. But I think the incentive can be more lah kan. Korang dapat QR code, jangan waste. Pergi scan QR code tu kat apa tu, the Health 365 punya app. Dapat voucher NTUC. Yeah. Aku kalau pergi 7-Eleven nampak tu. Pasal Betul, bro. 7-Eleven mana tak aku pergi, banyak gila je. Wow, kau. Staff kata, diorang tak nak aku buang. Jangan buang, aku nak. Aku nak. Pasal Perangai dia dia bilang macam makcik saya. Ada lah saya dekat NTUC. Ya, memang dia tunggu kat luar. Tunggu. Do you want NTUC? correct. No, I want. Tapi if you see kita punya coupon system tak macam US tau. US punya coupon system, diorang pakai coupon daripada barang jadi daripada 1,000 boleh jadi sampai berapa sen tau. Diorang bayar berapa sen tau with the product of $1,000. No, son. Dia punya coupon How system. does it work? Dia ada satu, if you see this dekat TV ke kat YouTube, you try extreme couponing. Okay. Dia macam collect coupon, dia lagi macam letak coupon expire, okay tak apa, coupon expire tu. Dia pakai tapi ada produk dia lah. And dia punya, macam daripada harga beratus-ratus, and dia bayar berapa sen. Tak masuk akal lah. So this group of people yang bikin this extreme couponing ni, don't use it as a challenge tau. Jadi macam if they even have to pay money, don't bingit. And not only that, kalau misal kata kau guna coupon jadi minus sign, itu store bayar kau tau. Oh my minus God. $20, okay, $20 Wow. untuk kau. Tapi kalau yelah kitanya government boleh implement all this, why not macam ada satu pendengar kita dia nama Siti Amalina Jaafar Panjang Shout out betul. to Siti Amalina Full name. Jaafar. Dia cakap make organic food as affordable. No, but you cannot make susah. the affordable because why? Import. The process and the import. Yalah, pasal kita tak ada natural ni pun. Yeah, and okay, if Kalau you, kita boleh ambil tanah negeri orang lain, asal kita tak boleh? because if you see another thing kita tak Kita boleh reclaim ke? kita tak boleh samakan Bodoh negeri dikit. kita dengan negeri lain. Pasal apa? Kau jangan nak peluk-peluk ni wire lah. Macam Kalimas dia asyik melundur. apa, macam negeri kita, we don't have this apa tau. We do have subsidy. Betul, kita ada. Tapi tak macam we don't have much. Kita tak macam negeri jiran. Diorang punya subsidi banyak. But you must understand with this subsidy to make certain thing affordable is a strain to the country. Strain. Ano, like Because why you the need- minyak lah that you Macam mentioned. minyak. Yalah, Yes. yalah. Because why with the billions yang you use to, of course you think of the rakyat, susah. Tapi but when you do this, the money that you can be used to expand the wealth jadi kurang. Because why you need to set aside how many trillions of billions of dollars to offset this thing, to make it affordable. Yes, it's a good initiative, tapi somewhere it's a restraint. Misal kata if you don't have that resources to make this affordable, suddenly you got no means to do that, how they affect? Teruk. Because what people are not prepared. Lagi rabat, and things will be more unaffordable. Kau nak lagi aku dengar tak? Cakap tak? Banyak lagi tau. Siapa yang tak minat sejarah pergi second classnya university. Nampak gila babi kan? Aku dah cakap siapa tak minat sejarah, semua kira kan ikut aku punya rentak je kan. Minat sejarah, minat health. Rabat saya ada perangai Turkmenistan punya Prime Minister. Tekan. Dasar nanti rakyat tinggal satu je. Habis siapa yang pergi sekolah tak pakai Lululemon kena balik. Rabak tu saya tu kronik tu. Serius rabak. Maksudnya kau cipta AI, hidup kau dengan AI. Macam okay, dekat orang yang tengok live tu, apa lagi kalau kelebihan ataupun when you are a leader, Yes, guys. what you will do? Tapi sebelum kita go on further, korang tengok at this extent Juncture. sekarang, kita tengok, kita dah macam kita bahaskan, kita sharing, even Fit dah cakap gini kan, boleh katakan banyak benda saya nak kena fikirkan, and it's not easy to be a leader actually. Yeah. But actually to be a good follower is to be a salah. To be a good leader, you need must to be be a good follower. Yeah. So lebih afdal jadi follower lah. Betul. Kepada kan? siapa yang belum follow kita, mari follow kita. Selit. Ni macam it's time to rise, bro. Yeah, keep it Manja rolling. wajah And another reason to be a good Relax lah, leader, belum habis. to be a good leader, you need support from your Yeah. people. Betul. And to be a good leader, you need followers that don't want to be a leader. Betul. Because some people have this ethics tak apa. Kau ke atas,
kau jadi depan, kau jadi kedua. Aku support kau. Dari belakang bro. Dari belakang So tapi bro. aku tak nak position Gini, bro. Aku tak pandang position kau, aku tak nak position kau. You keep Yep. that. I just want to be the one that work and make things right. You need people like that. Tapi there's a caveat to it. But don't follow blindly lah. Yalah betul lah ber. Sometimes you have two people have the same mindset, have the same style of governing. Tapi satu must step back to support this person. Because why? Two heads are better than one. But two leaders cannot run the country well. So you need someone yang betul-betul make the decision and another one that support and also give buah fikiran or a alternative view. Okay. Devil's advocate lah. There's an angle yang Fit cakap Yes, When we there's talk angle. about leader right now, let's go into international of ongoing conflicts in the Middle East right now. Korang nampak what does Iran did? Aku nak cakap ni shout out to all Muslim. Ingat tak yang 3 bayi punya analogy? I agree you. Apa Iran yang respon? Okay. This, I agree you. We waiting for you. Okay. We waiting for it. kau nampak? Pasal masih ada puak-puak, maaf orang Islam kita. Alah Iran tu Syiah. Stop lah Sia. Aku dah cakap banyak kali Sia dekat podcast. Aku masih dengar pakcik-pakcik dekat kedai kopi pun kan. Pasal aku bukan kepo. Transparency. Dah macam Transparency. Pasal dah kadang-kadang aku aku tengah WhatsApp, Yelah. tengah tengok TikTok kan, tengok Lululemon kadang-kadang. Pakcik-pakcik ni punya berbual kuat tau. Kira kau fix the ears lah. Aku tak dengar. Aku tak Pasang telinga. Dia bukan pasang. Tak, dia bukan pasang telinga. Bukan fix repair. Repair dia. Repair telinga. Tak, pasal aku tak tahulah maaf cakap lah Kita have to stop this mentality yang orang tu kita bukan nak cakap kurang ajar dengan orang, tidak. The least that we can do sebagai anak yang muda yang kita soon ni nak going to be in their position. We have to stop thinking like them. Why? Syiah tu siapa? Kalau kita kaji balik Al-Quran dengan Sunnah, Nabi dah bersabda kita punya paling kuat ni adalah orang mukmin kita, muslimin kita. Syiah ke apa, Wahab ke? they are still orang Islam. Daripada kau bersekongkol dengan orang Zionis, yang Arab dengan Zionis tu. Action. Kau tak cakap apa. Tapi kau tengok konflik ni Fit betapa liat ni orang Iran. Diorang kena sanction tau. Amazing. By the whole world tau. But now who are still standing? Yes bro. Kau nampak daripada situ, siapa yang backup Palestin? Siapa? Dia lah Syah. Bukannya orang Arab yang korang sanjung, Dubai lah, Emiratis lah. Yes, they did their part also. But diorang bersekongkol dengan orang yang Zionis. Allah dah berfirman dalam Al-Quran. Don't be an ally to the Jew who is an ally to the Christian. Maksudnya janganlah kau bersekongkol. If you are against my word, then you are one of them. Hano? Terang dah cakap. Tapi kenapa engkau orang Arab Syah? Itu Al-Quran bahasa engkau. Takkan aku tak boleh faham. Actually kalau aku just to add on guys tu macam kita dig sikit otak dorang, kenapa dorang in that position. Pasal dorang tak nak kembali balik pada apa yang dorang punya nenek moyang dah lalui. So itu yang antara first factor lah. Second factor is aku dah selesa apa. Takkan aku nak aku dah ada benda aku nak buat. Suka hati aku lah. Because why pada dorang, dorang dah disrespect. You somehow rather you become my security of my position as the leader of this country. Apa yang kau nak aku kasih. Minyak apa kau kasih. Tapi kau kena jadi macam kau kena protect aku lah. Macam this house outside, okay, kau akan this house akan sentiasa jaga Saudi Arabia, orang luar tak boleh masuk. Kalau ada macam so called revolution pun tak akan gerak. Aku tak percaya yang diorang buat gini setakat free. Macam Fit cakap lah. Aku suspect Megan Fox dah jumpa diorang Asia. Itu cerita apa Syul? Itu cerita apa? Aladdin. You have herpes. Aku suspect dia dah jumpa Megan Fox Asia tu. Pasal dia dah lupa. Aku dah lupa. Pasal yalah, kita tahu apa kelemahan seorang. Tapi bodoh dia orang yang support end up dia orang kena tiba dia kena kutuk raba-raba dia tak tahu Siapa? Megan Fox? Tak, yang ini Saudi punya leader lah. Dia dah kena kutuk depan-depan dan kata, I don't believe that people will listen to me. Now they have to listen to me. Kau dia kena condemn tu macam pun masih tak tahu malu apa. Tak, pasal kalau nak cakap pasal Saud family ni, dia ni Yahudi tau. Yang aku tahu. Dia siapa ni yang si sekarang ni Al-Sisi.
LCC pun ada Yahudi punya DNA, not a true Hashemite. Yang true Hashemite ni yang Jordan punya prince. Tapi sayangnya dia dah pergi kahwin dengan orang putih. Kau tahu lah Megan Fox apa. Asal nama Megan Fox kan hari jadi subjek. Baru korang faham Pasal ada yang mungkin viewers macam clueless lah. That's why. So macam aku nak share. Siapa lagi Jordan lah itu? Topik lama Syah. Mana dia? Okay, cakap pasal yang Megan Fox ni, yang apa ni semua kan. Banyak aku ada tanya soalan dengan kawan-kawan aku dekat TikTok. Shout out to them lah. Okay. Saya tanya kenapa kita ni senang mempercaya dengan media. Kita nak buat research pun dengan media. Sedangkan yang control media ni siapa? Aku pun sekarang dah ada was-was tau dengan Al Jazeera. Bilang kau terus terang. What's your mark? Ya dah here there. Tak, dia punya narrative tu dah jadi macam Pro-I. macam Syed Imran Hussein cakap lah, Al Jazeera is a sister company of CNN. Well, Aku tak nak itu terjadi pasal Al Jazeera ni is Qatar punya state broadcast channel. Itu yang sekarang kita dah tak tahu berita mana yang kita nak dengar. Apa kata kita buka berita sendiri? Berita cicil padi. Ada duit boleh lah. Kalau ada duit, ada means, kita dapat. Because why when you become a journalist, you need to travel. oh Masya Allah. You need equipment. Travel is number one. Yes, of So course. you need to be on the ground. Bullet Press me. vest. Press here. No, itu kau. Touch me, touch here. You need to be on the ground. So that's the mana tahu ada satu hari orang billionaire, apa secret billionaire kan. Okay, never mind, since I listen to your podcast, I like your idea. I will support you all the way. Ya Allah. But I need something from you. Apa ni? I need you to dance like the entah yang pakai itu, pakai bandana, tapi kau kena joget. Bodoh lah. Itu kau seorang perform tu dia Syah. Tak boleh, dia nak badan macam kau, badan melentok Tak, gini. tak, I like kaki tergantung. Tak entertain. 6'7". Bodoh lah kau. Tadi 6'7". Topik yang kita share ni pasal kita ni jadi pembesar dan juga internationally, apa kalau kau ni diberikan satu, bukan kuasa lah, tanggungjawab alih-alih Berat lah actually. dunia. Now local kita dah berbual pasal apa kita nak implement lah, health food lah, all this kind of transportation. World, what are you going to do? The first thing Kasih as orang a lain world dulu. leader. Fikir dulu. Fit. Aku actually Jangan berbaul lah. macam first establish do a combined research for a lot of sickness lah. Macam what WHO is, maybe enhance it more. Who? Apa-apa. Then also have a stronger security punya group where macam Sahar ada the apa International Court of Law. macam, and also macam enhance kita punya international justice system macam the head kan tak ada tunggu hege-hege lah. Kau perang apa-apa reason pun aku tangkap kau dulu lah. Tak payah nak head, tak payah hok. Macam that is the purpose of Okay, the terus aku masuk pasal dia angle dengan aku sama. Okay. Aku akan disband UNN. Aku akan disband the Security Council because if you were to look at dia punya regulation, dia punya charter, dia punya legislation, it's all sided Yes. the Zionists. We have to disband that UN, Yes. bring Scrap, down the bro. UN Scrap sekali, senang. and buat yang baru. Buat yang baru, make sure it's being led by all the agama. Dia apa UN kan, kau terbalikkan NU, kau buat NU. Pasal kalau kau nak tak boleh. NU tu Indonesia punya Ada. group of ulama. Nadatul okay, Ulama. okay. Nusantara apa? Nadatul Ulama. Tu Nusantara orang lah. punya sama ada Kena group anyhow yang lah, apa-apa discussion dia orang have. Dah trademark lah. No, tak ada ni lah. Ni. Atau ni Nah. Masih tau. Nah. Nak Boleh? Boleh. Apa yang boleh? macam aku nak cakap, kita disband UN Yeah. and then set up leaders that doesn't have any veto power. Because if you to look right now, apa-apa terjadi, Israel buat, American pakai Walaupun dia veto seorang, power. walaupun dia seorang yang support tapi tetap jalan. Yes. Then what's the point of kau ada Voting UN? semua. Correct. Kau tengok yang barunya yang Iran dengan first time diorang berbual dekat UN. Direct diorang berbual. Yang perempuan representative from the America cakap gini. Sekali Iran cakap apa? Simple je. Kau jangan berbual dengan aku pasal apa yang kau cakap ni semua cakap kosong. Engkau yang sekarang yang implement this nuclear punya agreement.
And then tak tentu pasal 2015 engkau hilang, kau cabut. Garut saya. Kau tengok siapa yang kiwak dah main tepuk tepuk tangan Dah macam buawak saya. Siapa yang go against the word? Dah tertulis dalam Al-Quran. Allah dah cakap kau jangan buat perjanjian dengan orang Zionis. Inilah diorang. So kalau kau nak study history kan, termasuk history British Empire banyak kalahkan Nusantara go against their word. Ya. British Empire diorang dissolve the Ottoman Empire through this agreement. Diorang main busuk, Main kotor. main kotor. Smelly people. Idiots. Kan aku dah cakap. Cakap je. Kau Mus apa? Jadi world dunia. World dunia. Kau jadi leader of the world. Dance dunia. Adakah kau jadi World War Z? Kau Ziavi. Lama saya dance dunia. World War Z. The only aku think of is the International Court of Law need to be. Oh yeah bro. Another thing. Correct. ICC lah. So ICC to all locations, stand by for the early morning master check. I repeat, tu time stand by money. for the early morning master check. over. Habis ICC kau dah habis tu je. Itu je. Mus, come on lah. You are more creative than that. Aku kenal kau daripada dulu sia. Dah lah. Tak, kau jangan nak step anak dara bawa kat sini. Yelah. So Kalau ICC ICC tu apa tu the people who's causing trouble in the in this current context ni, bring them to justice regardless of which region they come from, which country they come from. Find them and lead them to the justice and let the justice deal them lah in a way. Apa Justin? adakah kerana justice adakah justice yang kau cakap ni dia akan keluarnya satu pasukan Judge Dredd? Bodoh lah. Apa lah korang ni? Jadi Aku baru tengok saya cerita tu hari tu. Last week anak aku. Betul. Judge Dredd 1998 dengan Judge Dredd 2012. Favorite saya. 1998 ni Bodoh. Sharon Stone Sembarang. That same year yang apa Michael Jackson nyanyi lagu yang Tak ada nyanyi betul-betul. Jangan nanti keluar lagu Amy Mastura. Hilanglah rasa curiga. kan dah nyanyi. Mari Kita menari lagu Hey, Aduh, pecah lah. So justice kau keluar Judge Dredd lah. tu je. Helmet dia lawa lah. cool bro. Macam aku punya best ni aku tunjuk korang. Actually dalam cerita tu yang apa cerita yang Judge Dredd yang tu yang apa yang Sylvester Stallone kan dia ada bukan helmet kan. Tapi kalau kau tengok ni side track lah. Since topik santai apa. Yes, Kalau memang santai. Go. Judge Dredd yang 2012 siapa dia yang pelakon apa? Carl Urban. Carl Urban. Carl Urban. Clint Eastwood lah. Yang jadi Judge Dredd je Carl Urban. Carl Urban lah. And for that entire movie dia tak buka dia helmet tau. Tapi dia punya cara portray tu macam dengan dia punya muka dia mulut tu macam somehow he can bring the character to life tau. That's the purpose. Macam cerita Robocop lah. Ada Robocop pun tetap buka. Batman. Batman buka. Dia tak. If you see that 2012 punya Judge Dredd baru punya latest, dia tak buka helmet the whole movie. Macam Malu cerita lah. Keluang Man pun tak buka helmet apa. Dia malu. Tak lah, siang kan dia pekerja rider. Alamak. Macam punya defensif. Kau tengok jangan main-main dengan Fit lah. Dia tengok orang. Dia tengok movie ni Tentu orang. dia buri Keluang Man je. Lepas tu dia punya partner Tiong Man. Itu tak keluar ke? Siapa dia Tiong Man Tiong Man. Tak ada. Nanti kau tiong tu. Tak, yang Tiong Man ni aku dengar diorang tengah cari orang kat Tiong Baru. Yang baru tiong Atau man. yang bawa ni Tiong Nam punya bas. Itu kau beli biskut. Sedap bau dia. Tak ada yang Tiong Nam truck tu lah. Yalah biskut. Biskut dengan kacang lah. Aku tu biskut je. Dia kat Dekat Malaysia Jurong. hot dah siap dia punya building tinggi dah siap kat Johor. Tiong Nam logistik. Melirit sekali. Dia topik santai. Kedai kopi ni apa tau, topik open house datang hari raya. Betul. Nyonya nampak kita duduk kedai kopi berbual Dia gini join. dia tak dia tutup kedai. Lu orang tak mau minum air gua bising lah lu orang. Ini tak ada alkohol macam mana beli gila. Tak betul sekali Dia kat tepi muka sengit-sengit. Kalau tarik Rosi dia join. Tiong Nam. Itu gua punya cousin. Bodoh lah. Aduh. Lama saya tak kena gini. Kan? Inilah masa-masanya cicil padi menyerah.
Menyerah ke menyerang aku cakap? Menyerang. Tak tahulah korang berbual Melayu. Ini bukan berbual ngantuk tau. Ini kita nak menghiburkan diri kita. Yalah. Pasal Hype. kalau tak kita siapa lagi fit? Orang tak fit. Aku tengah fikir ni apa kalau in the world prospect apa aku nak buat. Yes. Tengah terfikir idea. Stress tau. Kita tengah stress tau. Tengok. Kau jangan lari. Kau belum lagi tau. Kau punya turn belum. belum. Kau Kau jangan lagi. nak lari. Kau jangan nak lari. Apa je aku nak fikir? Maka itu apa kau nak buat? Maka itu. Dah macam cakap hati. Kau dah lagi formal. Justru. Nyamun itu. Dan sebenarnya Hakikat. kiwak terbalik. Asal barang kat sini. Okay, apa tadi? Buat benda Kau fikir dulu. Kau cakap dulu. Aku tengah fikir lah. Oh, tengah fikir, Mostly I'm macam apa, thinking. kalau okay lah around the world, like I say, the one that paling banyak ada duit is 1% of the world. Betul lah, the group of 1%. Tapi that group of 1% of the world tu yang punya kemewahan tu cover the majority of kita punya wealth. Okay. You don't need so much wealth. Okay. So maybe we tax these people, ambil duit dia, tolong negeri-negeri yang miskin, yang kelaparan lah. So so there's actually the world Correct. people in the world tak perlu ada kelaparan because we have the resources. So kau tak kata Why- tax the billionaires je? Huh? Tax the billionaires. Tax the billionaires. Tapi you must understand for tax the billionaires okay. Talking about tax the Dah bangun. billionaires. Dah serius. Baik, tak apa, teruskan. Aku menghadap dia pula. Aku memang suka benda-benda ni. Tax the billionaires. Okay. Just Okay. Letaklah. Aku tak payah banyak. I'm worth $1 billion. Okay. Example. But that $1 billion I don't have money 1 billion kat dalam bank tau. My money of that aku punya wealth Kau dah yang 1 labur billion tu is aku punya market value of my wealth, my company macam kata Okay. letaklah aku jual mikrofon Asset kau lah. asset aku punya company jual mikrofon aku punya asset $1 billion because of my stock. Okay. Stock aku boleh turun naik. Betul. So the rich argue that you cannot tax me. Because why? You cannot tax me. Why? Because why? I don't have the money. Yes. It's just the value of my company. That is my. Then if the value drop, my wealth also drop. From 1 billion I can become drop until 100 million or even 10 million. So you cannot tax me. Okay, fair. But then if that's the case, aku will come up with a law. Since aku tak boleh tax kau pasal you say that you don't have that physical money, then you also cannot use your company as a collateral to buy things lah. Baik, Fit. Macam gini semangat dia. Aduh, dia cakap bahas. What do you mean? If for those who don't understand what do I mean by that, apa yang aku masukkan is okay. Sometimes the rich people what they do, they have collateral. Example, simple example macam Man U punya owners, Glaziers. Okay. Dia tak ada duit 1 point something billion cash. Yes. Dia bukan macam Abramovich yang aku akan Duit daripada bank dia. 600 million. Okay, Chelsea ini 600 million aku beli negeri. Jesse nama kawan kerja aku saya. Okay. Aku beli club ni 600 million cash. Glazers don't do that. They use, because why Glazers is the owner of NFL punya franchise. Okay. Dia ada club NFL. Value of how many billion? 1 billion something like that. So dia guna collateral. Kira apa? Okay, kalau aku tak boleh bayar hutang, ini club jadi kat bank kau lah. Bank apa yang datang Barclays yang Affin Bank kasih loan lah to buy menu. Okay. To buy menu. So dia gunakan this club, dia punya club NFL as a collateral. Same lah kalau macam itu. Okay, since kalau macam gitu, aku ada 1 billion in value tapi aku tak ada cash. So aku tak boleh beli, misal kata aku nak beli company Eddie. Eddie nak beli company. Aku tak ada cash. So aku gunakan collateral. Okay lah, aku cakap dengan bank, aku punya share of aku punya company ni worth $1 billion. Aku nak beli company dia for 200 million. Kau boleh kasih aku loan tak? Kalau aku tak boleh bayar, kau ambil shares daripada company aku that worth 200 million. Yeah. Kalau macam gitu, like that, you say why? You say yang aku punya value boleh turun naik. So macam mana aku nak ambil kau punya company as a collateral? Pasal apa? Kau punya value boleh turun apa? Betul. Kalau misalnya kau bankrupt, kau tak boleh bayar apa? Betul. Apa value dia? So doesn't that the same? Sama lah. So aku will implement that. Okay, since aku tak boleh tax kau, okay fine, I don't tax you that Yes. $1 billion of your wealth.
but you cannot use it as a collateral to buy things. Betul. Tu aku punya idea, aku punya sahah, aku punya thinking lah. Baik. Actually bukan nak disagree, tapi aku rasa ada baik ada betul jugalah. Betul. But I think kalau aku boleh recall balik apa yang alhamdulillah aku dah baca dengan aku belajar sikit. Kalau nak antara yang paling the best of all solution is antaranya is to come back to sunnah Rasulullah lah. Which is everyone must contribute. Okay, tax is one thing tapi more to Jizya kita panggil. jizya kan. No, jizya is lain. Okay, Zakat lah that's senang. another thing. Aku nak cakap is apa tau, everyone must contribute from apa yang dorang ada tu. Itu Macam sedekah maksudnya. Zakat lah Zakat. senang. That's the word. No, jizya is Wah, different. Dari tadi aku cakap Jizya sorry. is different. Jizya is a tax for the non-Muslim. Muslim people pay more Pay jizya. more jizya, kan? Because why? To run the country, to Betul. run the untuk Betul. bantuan orang miskin semua. Yeah. For non-Muslim pula, orang bayar jizya to as a protection. And it's not much. It's, I think 1 something % ke apa dari tu aja. Tak sebanyak orang Islam. Tak banyak. So it's a different thing. Tapi yang dia cakap ni pasal the rich saja The tau. rich, the Bukan rich. normal citizen tau. So Ah. lain sikit. Dia punya Aku angle is is lain. because why we need to tax the rich more because they have money. That's the saying. Sorry Aifid, aku nak support kau. Pasal aku suka cara dia punya pemikiran. What he's trying to say, the rich ni, the one who are clever with the law are the one who manipulate with the law. Yelah. They try to find this business minded people. Diorang punya mindset ni semua nak kelentong dia punya SOP. Sama juga dengan everywhere lah. Jangan cakap Singapore je lah. Jangan cakap kat sini. Everywhere, the whole world. Even America pun, yang kaya pun kau tengok yang scary Mesti Los ada. Angeles ni fire. Tak ada duit nak apa ni? Padamkan api. Pasal air tak ada. Mana duit mana pergi. Padahal ni semua is part of example macam mana Fit dah share lah. Sama juga. Tapi Things need Alhamdulillah to happen lah maksudnya. betul. Yeah. Jadi macam Fitnya angle aku suka pasal ada yang harus orang kata apa, yang hak harus dikasih kena kasih. Kalau tak kena hak tui. Betul. macam the simple maths, the total population in the world is it 10 billion? Simple maths. In simple maths 7 billion. total 7 population dah naik 7 kan. billion kan. Pasal India makin produce. Let's Around take Bangladesh. let's take the richest people, the richest person in the world. Tak selaku 1%. 1%. 1% of the world population. Tak masuk aku is take the richest man, richest person in the world sekarang tak selaku is around a few hundred billion. Inilah Allah Tesla punya owner lah, Elon Musk. Elon Musk himself lah. 300 billion. Just take out that 10 billion from business would dapat Semua orang dapat $1. Semua orang dapat $1. Betul. Doesn't that help, at least help the Betul. the whole population? Tapi That means you must understand that 300 billion dia tak ada cash. just semua on invest dia punya It's just value. a stock value. Alright. Dia bukan dia punya net worth lah. Dia punya net worth aja. Ananas Cafe pun dia punya juga tau. Anak That is the punya value aja. Capital Mall. Dia kalau macam unless kalau kau kata apa tau, okay, since kau ada you have your value 300 billion, okay, bank kau akan duit. Tapi siapa nak ada print out 300 billion dollars? Paper pun tak cukup sia. Tak cukup. Because why? And also why you print more money, your dollar depreciate. Because bila dah tak ada 300 billion nak simpan mana? So your digital, everything is digital lah. So that is how that's how I look at things lah. I don't know, maybe aku terlambat ke apa, ni aku fikir. Maybe dekat luar pun ada, of course those people yang have financial punya knowledge better than me, literate, do have the same thinking, dah pernah bring up this matter. Maybe I could belum dapat the article, but ni cara this is what I see lah. Tapi yang dia cakap pasal Elon Musk ni, aku pun ada baca juga satu artikel ni cakap Elon Musk sebenarnya ada adik tau. Dia kena mengena dengan I know where this It's coming. going. I Siapa? know where it's going. tak, Elon Musk dah ada adik. Nama dia Mas Bruno. Dia Bruno Mars pakai songkok pergi Indonesia. Yelah. Aku yang Habis mana kau punya buat ni? Boleh. Dah buat. Tak payahlah. Aku yang kau cakap yang Cina tu Elon Musk. Asal muka dia. Muka sebiji. Tapi tu pun AI deepfake orang panggil. Ya ke? Tak tahulah. Deepfake betul ke dia. deep throat? Tekak dalam. Tekak mendalam. Deep throat jangan salah faham lah. Another thing aku baru terfikir, aku scrap ini apa electric car semua. Tak Habis guna. Yes, aku akan scrap jadi semua orang jalan kaki. Kau? Siapa tak nak jalan kaki tembak kat belakang Asia. Masih tau. Tak tembak panah. Kalau if you look Pontut dia. but if you look now with the energy crisis, Masih. does the production of to power electric car cost more?
It does. Maut, bro. Lagi banyak elektrik. banyak Kau tau, pakai actually. kau bakar Melambung. minyak lagi banyak tau. That's Bateri. Pasal Teruk, orang cakap apa? Kau pakai bateri, kau can save the earth. Tapi yang Disposal the bateri. yes, mana nak buang tu bateri? Lithium Zul. Exactly. Takkan nak pergi 7-Eleven saya buang bateri. Takkan nak meletup kan Syah? Tak, is lithium. Kan if you meletupkan pun dia punya warp ke apa, Carbon chemical, chemical dia. so yang tukang bakar tu pun sakit sia. Alah, Kau macam ada bau bateri apa? Kau pendek umurnya. Betul. betul lah. Sedawa kalau bateri lah. Bawa bateri. Mata merah Syah. Sedawa bau bateri. Berdarah. Mata ada plus minus. Saya macam kartun Syah. Ya, okay. Alright. Aku rasa kita pun tak ada masa. Bukan tak ada masa lah. Ada lah. Masa Aku dah find cemburi that, aku find that kita punya topik kali ni a bit freestyle. Tak ada skrip, tak ada apa. Tak ada research, tak ada timeline. Tapi ada direction sikit lah. Kita ada feed dah bentang a lot lah. Betul. Aku nak ambil peluang ni untuk nak tanyalah dengan para pendengar Cici Padi kat luar sana. Kalau korang suka, korang komen lah. Kalau korang rasa yang kita ni menghibur hati korang, share dengan saudara mara korang. Pasal aku pun faham ada yang belum kenal kita, ada yang kenal, Alhamdulillah. Yang buat kerja baik ni maybe Allah saja yang boleh membalas jasa-jasa korang kat luar sana. Betul. Dan kalau dah tahu yang benda ni macam bermanfaat, leave a comment to us. Dan juga kita appreciate to those people yang cakap daripada some good reviews, constructive feedback, we welcome. Dan juga kepada bakal-bakal sponsor yang akan datang. Aku tengah tunggu tu Puan. Jangan malu-malu, jangan segan. Kita sebenarnya adalah jejaka-jejaka yang tak makan orang. Tampilkan diri anda. Sila. Dan juga datanglah jumpa kita. Marilah. Mari DM kita. Mari slide DM. Slide. Yang tak Jangan slide. slide tackle je. Takut jatuh kaki bengkak. Aduh, jangan. Sensitif. Tak, aku baru baik ni. Aku belum baik ni. Baik apa? Sakit? Yang dish. Oh, okay, sakit Kau kuat. ini kau Sakit kuat. Kena close line dengan bini. Leg drop. Leg drop ni siapa organnya power siapa. Merepek. Arwah dia. Baik Merepek. dia. Habis tu Warrior Splash. Itu Lagi paling merepek. merepek. People Tak lagi paling merepek. bedek. Tak. Apa Kita lama okey. Ankle lock. Ankle lock. Ankle lock sakit lah siapa. Bukan jangan. Ankle lock sakit siapa. Aku pernah kena Syah. Habis Terserio dok tapi sendiri. Paling sakit ni pedigree. Pasal kau punya batang Aku pernah lah kena kat time madrasah. Sakit, Okay, sakit. cerita lama lah. Ni apa? Berbual pasal wrestling ke? Okay, Kau tanpa kasi kau segan sting face baru tahu. To those of you who just discover us, baik dekat YouTube, baik dekat FYP, TikTok, baik dekat Instagram. Kalau korang nak tahu pasal episod ni, dengar dulu sebelum korang komen. Yes, kadang-kadang sneak preview atau kita panggil snippets ni just to hook you guys to listen to us. Yes. It's not the main topic that we discuss. Yes, Dan juga please. pada para pendengar Cici Padi atau yang baru dengar kita, follow lah. Dapatlah pahala ikut kita. Ya, kadang-kadang memang benda kita free. kadang-kadang kita berbual ni ada yang yalah kelakar-kelakar ataupun ada yang macam Boleh relate. Relate tak apa, ada yang macam tercloud sikit ke. Itu semuanya lah untuk entertainment purpose. yeah. That's not the real us. The real us is marilah duduk satu meja dengan kita. Betul. Itu lebih update. Lagi ke laut. Betul. We are welcome. Betul-betul ke laut. Kita Masuk pergi laut waterfront. terus. Kita pergi waterfront. Dan juga pada home base business yang korang nak engage kita sebagai korangnya marketing atau airtime, do approach us so lah. Kita tak adalah sombong sangat. Tengok Rico Vico senyum je 24 jam. Dan ada mana-mana topik ataupun mana-mana apa idea yang you all nak sampaikan, Betul. yang nak kita do research and sampaikan, and you want to get to know, as always mention, jangan pun boleh juga. Betul. Kata you like I say, some people tak suka membaca. Dia Betul. boleh absorb dengan mendengar. So never mind, let us do the research, let us do the reading, kita sampaikan, you all dengar. Daripada anak dara tak Itu lagi satu. Tu kau punya program. Kau boleh buat satu program. kepada nanti. anak dara yang kekosongan Tu personal. nak cari jodoh Kau tak Tapi warning. takut kan. Aku tahu korang semua takut. Pak ni semua satu-satu muka dah berubah. Relax lah, chill aja. Jangan Tidur luar je Nanti besok cuti bro. Anak jantan apa, tidur luar apa. Okay guys, Dia nampak dia offline. Tapi nanti kau tengok je. tak ada, dia tengah tengok. Aku nampak kat sini. Nama dia become number 7 fan. Right, tanpa segan silu, we have come to the end of this episode. Once again, thank you so much for the support given to us. Your support
Your Many. feedback, your comment make us become Move forward. moving stronger. forward, go up and stand strong. Yes, Dan- insyaAllah. Dan Thanks sebelum to- habis, jangan lupa kita masih mood raya. Yeah. Selamat Hari Raya, maaf Zahir Maaf, dan guys. batin. Dan dari Ah, sini Cici Padi ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan batin. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Betul lah. Betul lah. Okay, thank you so much guys. Manjada. Wajadah. See you. See ya.